Dan iyan. Dan masusuyan. Pila benar tadi ni nga. Hindi kejing kejong ayapi. Kanam kerla. United Democratic Party UDP haka Southrik na hitung Jaitbynriew kala pelong ika jingelang pedi itu upat ba yau kertong MP shika election chiteng samoy jonga Lok Sabha uba Vivanstone ji kharngap kenta habits hall nong thamai haka ni ka jingelang lai don lang president ka UDP ba met ba lingdo general secretary ba Tita Star Well Khan vice president ba Alantri Dekhar wemeli ka Shila ba Balajit Kupar Sendram wemeli ka Mausenram ba Olan Singh Sun ringkat ba kinong kitkam ba kidikhat ka parti Habai jengkran General Secretary ka UDP ula ong ka jingilap election minta kala long kabadap da ka jingi kadokti bat jengkano para parti. Hendai ka dunapat ka jingi tai helor kimat ki pakongsan bat ki pakta ya ka jela. Page di social media ini ismi teng langsung leran mengi page pada bekeran. Bagi jingi keren election kala ya kerdan kata-kata. Bat nimi isu ya kata jengkran untuk kita ki statesman lani ki nongyalam ibadai sisya kat kinomelam. Jingkran kalong teng kaba nalaban ong bakabam dondo su ha kasisya kata. Na kanau lagi wadana kena tu. Ngala judon kapor jong ba jijiswel ba hoping mana ini kiwi MP Mushlia apa keren adi rensan election keren yang kita isu di badai sisya nak kita tidak beri ini. Kimdan por banyak kata, kimdan por banyak kena ilmu. Leha bagi pet lagi di sini ni isya yang jingga. Nak ada pun ke parti terakhir kepada rem kepada itu kepada hiar paten dan kepor emergency. Ni slow begini berempat yang kita kerdan maintain yang katakan the station itu di pinong yang bangimdai banyak keren patah yang dari kami. Kemudian kalau sensat ada dari kami kau kentang. Bagi hampan pet yang kaya kaya belum baik. Jadi banyak tengkan kalau dia keren jadi di kami. Nagaliang ba met ba lingdo ulong begini ke election kalong ka bekerpang padula kentui ki ba bakin perkhat sani ba budget yakinong mikmat mansha elam bakla da gajing shokship. Kajiwan jumi ban bersong ka parti ipi. Kung kinawra ku borlem. Hakawede bat beli kebaik. Ni baru bila experience yang election di bawah na boleh kapor boleh kapor. Agak jenis yang ekonomi kemat kalau MLA, MDC dan MP. Don di dokumen do hadin badan job, hadin badan jet. Baru sang kelinisnya. Don pederu di bawah babi. Tang Khyndew benar. Lari sistem asnem hadin badan jet. Kaya Kedaw kalong naman. Ngisya ko pumatimot. Hagipor, swabalik habot. Upay ba usnap, one candidate A uang Slobian, one candidate B uang Slobian, one C uang Slobian. Dalam candidate ubayo halas pan campaign. Utu kalau nombor, naga-naga hagi election campaign, hagi smiyo batu kata hagapor bagi kandidat kiyo pankan pas, kiju yakwa banyo, yaga Bynta kakala joki, haga Bynta kabakadu jok kesini campaign. Nama kiyo ban bersyai belakang cekmat, lada pikiran yaga bandai ban berkala kompong, lada pikiran yaga bakala ban bersekam yaga kata. Bapak pengkesan dia nak jawab. Hamni ngasoban ong bagi baik bak kila dia bersuatu bapak syai bah. Lada dia bukan dia berkeran hikmat. Lada dia bukan dia berkeran hadir. Kesyong api bapinda pensyong memberi yaki baru. Kaya jawab ni tu keparti Iwan Hamni ke United Democratic Party. Kamdai ke parti ke barang sen medin. Lalu kamdai ke parti ke barang sen mencis ni. Ngiwan hamni dah kamen sim jog gajing ialah kacau.
Kajini ialah kajong kamut pada bangin ni ban pentelai ya kata siapa kajing semulong komunal bangin orang bangin isi ya tu kajini ia kalau kajong kalong pada bangin burung ya kajong kani kali gawai kebenar kamah kebangin kejang kejang begini bersungguh nah keren je kini dah kebersih untuk kajing sungguh Pemangala omne nimkwa ia kapan yalam bakla ia pergi ke Bukit Paipa ki sebab perkat bagi dorang ba kira-kira cepat ngandung ban suruh dia hijau ngasuh penskem ya kai ke bagi dorang ba kira-kira cepat ngakwa panong ni mengisim dia ke kamp kalengkor ke pino yalam joka parti bat joka state dah ke bang ikan mau ya kita kilongswa manswa jongi kibalas dang ya ka regionalism spirit nado kita Khyndew spa Marpoh ngakran yang ni nado ka po to ka APHLC ngakran yang ni ya ka HPU bag ngakran yang ni ya kinong yalam kibalale no jonga United Democratic Party balai ka UDP ka poi kumdi nano kami kada kayu ngimdei kan suku bakala sibon kiramba kila contribute ya ke state par ke Jaitbynriew nano ki 1960s nano ki Khyndew spa bagai contribution joki kalau bagai nang don kata kaji itu ini kong ke Jaitbynriew ke bakal ngamtir lada ki diramba hak itu ki por Kimsin macam kias isya, lain kimsin ladon yang ada spirit of regionalism haki. Ya katakan jini joki, ya lah kajong kerja itu. Ngambil ke kawan jawab kawan orang ini mentah. Kajin kali kalau yang ini mentah. Habala tendrong balabu yang ini kinoyam pada jok parti. Bangi simnya dari lengkor kawan mentah. Hatong ni lekai yang katakan lengkor kawan paiba orang pensiap. Daga bang sulek banyak pertan nak kawai kejaga sa kawai kejaga. Daga bang penul po yang dipai ba panon show meeting kuni. Banyak lama kala yaki. Banyak diverse attention ke joki. Ning sim yang kata kalengkor. Baka day ka opportunity dan ka kabuk siar ini banginya lelang kupalek kita kiri romba kita sim ya kalengkor ba ko kilala akipor. Iba mensuan. Iwan angin Pat habang dajit, ngina bisar, pat ngina tay, hakarukong kabade, hapo jong kapati. Bahat ni kakati ka pamanta. Ngimdon kam yo kandidat panang niya hangni hakahon. Ngigwa yo kandidat ubantip ya kaan berkekanun. Uban lay hakti halok sabah. Om tangpan keren, henrei menyatakan. Ya kakam dakanya kejutan katung ki ai Kumukurtong ba Vivanstone ula ong bakiwe ki parti kila dep yo ya khalat ban mikmat chalok sabah bat kumtau kermen Bynta kala dei sekapali jongga UDP ban Shakri ya ki patba ula pen scam aga ba ong balada ki patba kenjet ya u kum UMP unya kunting bat wat ban IT yala ka jongga jingem lada don kam ban yada ya ka hok jongga jela bat ban ailat ya ka Sorkar India ban Mushlia netuklar ya ki Marpoh Khyndew jongga jela Nakwa ban ong lagi paiba na kasi jantia ta kadai ka pali ka jopi panjit ya member of parliament Ngan United Democratic Party nama pilai ki member of parliament na bun kiwe isai kalau dia kepali jom ke United Democratic Party manyo yo MP aila yang bagi lebih participation of parliament kajing CA jom Jaitbynriew hamtam ketu kajing ong jom iba tiro ke climate refugee kibala ban telak yang ini kari kajini ya kari Jaitbynriew petang citra idon kajing CA na keleng Sorkar kanong yabi hangani kapor
Ketika kasih ketika badan kamban tap apa ke age schedule dari kerana apa, nai kelam patai punya apa kini kisi mentai lada karung ketika kasih ada age schedule. Kipun kisi mentai nai kisi mentai ke bangala banyak tu agaknya kapor kalau ba member of parliament ulah banyak keren banyak sah ketika lojong dan kasih Kenapa ka liba ka Jaitbynriew dan Mushlia bahkan sedang ki translator yang itu ki maksudku kasih nama apa parlimen in laba kiwe ki Jaitbynriew ki bala recognize apa ka age schedule kidan kuma Advocacy ki keren na kaktian na jom ne kidan ki translator ban Islam maksudku lem kumta teglan ni Shillong tang isu ang ani ang heng kadang kajing hagini si dan uramba betu na kadang kajing heng kali nasi tak dina kajing kaketian papakla heng kali ketika ketian tu pathamai ndai jing sisa kadai ang heng isu ang heng kita kecibun juga, deng. Apa balang suara ni ba? Jinglong terpanjang ke Jaitbynriew jadi hak terkompak Khyndew Mushlia. Jinglong try jadi yang ke surface right pada yang subsoil kemudian Marpoh Khyndew. Kadai ke ba? Her ni kini Bynta jom ke India. Yang ini ke jinglong terpanjang ke Jaitbynriew jadi hak terkompak Khyndew Mushlia. Nasi ni day ban le tenge ban yada ngan long ye phi ba dada ni long ki ba klain dan ni member of parliament day ba tenge kan sapoi ka por ban sa sha ban ra ki ai ki ba insa sha kni lo ini ki bor ki ba ni bat ya ka Khyndew sha haka meeting ke bala dep bala le Naladep batai dan naladep keren. Maka Mines and Mineral Development Regulation Act 1957 Khyndew terekam. Nama lakhen yang terkomti diuyong kejongi kum ke cottage industry. Hendra nak kacingwan tur jom hespa la penjulor yang kemarin. Kaniru kadai ke Bynta kema ihapnya pakai ba Sani hadiah pemon. Japa benar yang kiban, kajing sinsar, bor, tak kanu ke parti, kantai hampo Sorkar keren, kalau penwala kajing mensau, yang kari pada Jaitbynriew joni, hamtam yang kajing don, jom Marpoh Khyndew, ba lipat uranium. Nanong yang kiban ada yola, balong member of parliament dalam jeda kita dan yang tertanda kali manusia yang Sorkar dan Mushlia di Marpoh Khyndew makan kantra wat petroleum lu dan henry hadu minta kadang-kadang kecing skajar nak yang Sorkar dan ini mungkin show kalau kata subjek dengan apa banang ini ngawan ini amban pintamai Lani lawan hari banang itu, ladang member of parliament. Lalu belum peminti, hantai apa parlimen, lani bersuap kali, kerana nak French kintian tu. Nira reviewi, jadi member of parliament di babon, but kementai bersukaan, lada ketua sur. Kampoi show speaker, kampoi show Sorkar kene, kementai. Nilai penting yang diai di kanun lesson ke qualification ke pangadan andai wabiang banlong unong ya sai nangta kali baka Jaitbynriew handai parlimen. Habatin pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom.
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai Khyndew bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki Balehi panai kita. ka don ka we ka jing mentoi ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus f menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya